iri ni ijoro ry'akasamutwe, iri ni ijoro ry'indimbura, iri ni ijoro ry'urugamba, iri ni ijoro ry'amasasu, iri ni ijoro rya drone kuri tele y'imirwano, ijoro rya drone Shabunda, ijoro rya drone Nzibira, ijoro rya drone Kanyora, ijoro rya drone Uvira, ijoro rya operation Uvira indani rwagati, ijoro mw'abantu mwe iri ni ijoro ry'urugamba. Hanyuma rero munyemerere mbabwire ngo ni ijoro ryo kwisubira ku mpande zombi, ni ijoro ryo kwisubira kuri General Neva akavuga ati murwane urwanyuma, ati kuko biragaragara ko nta yandi mahitamo mufite. Ni ijoro ryo kubwira umutwe nyeshyamba wa 2023 barabo kubakura muri Shabunda, ni ijoro ryo kuba mu byukuri bari kubakura muri Shabunda, mu byukuri bari gukoresha drone mpaka. Birashoboka ko drone y'umutwe nyeshyamba baba barayirashe, kuko babaye batarayirashe nayo yaba mu byukuri iri gukora akazi kadasanzwe. Ariko tuvugana drone zo kurande y'u Burundi nizo ziri kurasa ubutitsa, zitari guhereza gahenge umutwe nyeshyamba. Bibereye hehe, bimeze bite, ni gute bihagaze muri uyu mugoroba, byose ubane natwe kugira ngo umenye uko bimeze. Iri ni ijoro ry'akasamutwe. Sibyo gusa nyaboneka ndababwira ko rero ibintu byamaze kuba bihindura isura anga kuri tele y'imirwano. Ese ni hehe munyemerere mbaze ibingibi mbibabwire. Iri ni ijoro ryo tuvugana mu byukuri AFC M23 yohereje idoha intumwa ebyiri zonyine. Ese mu byukuri burya M23 yakomeje ibiganiro by'idoha, byose uraza kugenda ubimenya. Andi makuru kandi aratubwira ko Moise Katumbi yamaganye ibyo kuvugana na Kigali ngo yinjire muri AFC M23. Mu byukuri ibi nabyo muraza kubimenya, yahise yitanguranwa hakiri kare. Birandi makuru aratubwira ko umutwe nyeshyamba M23 ndetse na FDLR mu mirwano ikaze muri Parike Nationale ya Virunga. Amakuru akomeye cyane mw'abantu mwe akomeje kutugeraho, uraza kugenda umenya byinshi ni imirwano yo muri iri joro yose ngiye kugenda mbagezaho muri rusange. Ariko kandi mu byukuri kandi u Rwanda narwo rwamaze kuba rutera utwatsi raporo ishinja RDF ndetse na M23 kwica abasivile bagera ku 140 muri Binza. Mbahaye ikaze, ngewe ni Nelson aka Machine Gun Mutangaza Jabal, nyine magazine urekura rukirangiye Frontier Commander bitaramba mpari bine komba mpari imbere ku mirongo y'urugamba. Bana natwe icyo ngusaba ni ugukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uko tugezeho ujye ubana natwe 5 kwa 5. Ariko kandi kambwira ngo ukora like zibe nyinshi cyane, imitima myinshi muri comment, ubundi twiyanzikiye n'amakuru yacu atugeze muri kano kanya. Ndabasuje mbaye ikaze mwe muri majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, mwe muri mu Rwanda, mwebwe muri mu ntara gatatu ya diaspora, ndetse namwe muri East Africa, mwese mbateye yambo cyane. Hanyuma munyemerero babwira rero ngo ni ijoro ry'akasamutwe, ni ijoro ry'urugamba ijoro ry'urugamba ryiriwe, ndetse no muri kano kanya hakaba hari urugamba rukomeye cyane. Neva ahamagara ingabo ze, ni minota 20 gusa, bana natwe wumve ibibere ku rugamba. Iyi minota iraza kuba irimo reporter sasa n'amagerohi yuko bigiriwe mu mpande zose. Tugiye gucacamuka twihuta cyane. Erega bambwiye ngo ni machine gun, abari machine gun byonye n'ukuntu mvuga aya makuru mbandasa. Hanyuma twose kimwe namaze kubabwira rero amakuru atugera muri kano kanya aratubwira ko indani mu mujyi wa Uvira ni ijoro ry'urugamba rukomeye cyane, ni ijoro ryo gukavaringa umujyi wa Uvira, kuko hari amakuru avuga ko uyu mujyi wa Uvira ushobora kwinjirwa isaha n'isaha kuko wamaze gusatirwa. Ni mu marembo y'umujyi wa Uvira, aho bigaragara ko rero intare za Sanambwe izi nyeshyamba zirimo kugenda zisatira inkengero iz'umujyi neza zinjiramo. Ubu tuvugana noneho, ubu twavuga ko ari inkengero ya Uvira, kuko basa nkaho bari gukoza imitwe y'intoki anga mu gace kakaweze. Ese bihagaze bite sasa? Amakuru tugera muri kano kanya aratubwira kuri tele y'imirwano uko amasasu akomeje kuvuga anga muri Kawezi, na gace mu byukuri nk'ibisanzwe nyine kari gukomeje kubera mu rugamba, kari gusatira anga mu yo Uvira, kinjira Uvira. Ni mu gihe abandi bari gukubitira za Shabuna, abandi bari gukubitira anga muri Kawezi. Bihagaze bite muri kano kanya? Amakuru tugera ko guturuka mu gihugu cy'u Burundi ingabo bohereje izindi ngabo buri segonda, buri mwanya, buri saha bari kohereza ingabo ngo mugende mwitsukiranye mu mujyi wa Uvira rwagati murwane. Ati nago dushaka ko uno mujyi bawufata, ati kandi nago tuje kubereza kurinda umujyi wa Uvira, turabohereje kugira ngo murinde igihugu cyanyu. Aba bagabo bari gukora igishoboka cyose ngo barinde umujyi wa Bujumbura. Aha naza kuvuga ko bamaze kuba batinda cyangwa se mu byukuri amazi yarenze inkombe, kuko umutwe nyeshyamba n'ubu tuvugana drone ziri kubarasa zaturutse Bujumbura. Umutwe wa M23 wavuze ko ugiye kwataka mpaka ni Bujumbura guhagarika aho drone ziri guturuka, ngo naho ndetse intwaro ziri guturuka. Rero reka mabwire ngo maybe it was too late.
utese ni too late gute cyangwa se bakererewe gute? Ubu tuvugana amakuru Neva yamaze kumenya nuko bakomeje kwinjira ndetse ngo n'abatasi ibiyinyiza inyeshyamba bakomeje kugeramo indani ngo bari guca inzira za panya mwijoro. Uyu mugabo rero ngo yohereje abasirikare benshi ngo kugerageza kujya kurinda izi nzira zose iza panya ziri kugenda zinjiranjira mu duce tugiye dutandukanye, abo duce dutoya, abo duce tunini, aho bakeka naho badakeka ngo bajye mu by'ukuri kurinda. Anavuga ko hari abasirikare bakomakomeye baba generali bari mu gihugu cy'u Burundi ngo bari gukorana na mama 23 ndetse ngo bagatanga amakuru ndetse ngo ku buryo bukomeye cyane. Ibi bintu rero bikaba byatesheje umutwe General Neva cyangwa se president w'igihugu cy'u Burundi, bikaba byamushyuje ubwonko atari kumenya uwo yizera n'uwo atari bwizere. Ubu tuvugana n'umugaba mukuru w'igisirikare Prime Niyongabo ntibari gucana waka kubera icyo kibazo cyo kutizera ibyo ari kugenda mubwira byose muri rusange. Aya ngara rero akaba ari amakuru akomeye cyane akomeje kugenda mu by'ukuri atugeraho ndetse yamaze no kugenda aca ibintu hirya no hino. Ese bihagaze bite bantu banje? Amakuru atugera tubwira iki? Amakuru atugera nta kindi kidasanzwe atubwira, aratubwira ko ivumbi ryamaze ko ritumuka ahangaha indani kuri tere y'imirwano. Amakuru atubwira ko nk'abantu mwe Neva yamaze kohereza ingabo nyinshi ndetse n'abatasi ngo baze batate bamenye ko basi byibuze ngo nta ngabo za leta ngo ziri gukorana na mama 23 kuri tere, ngo kuko ngo ntago yumvisha ukuntu ari gupanga ikintu icyo apanze cyose ngo bakaba bamaze kuba bamugeraho indani cyangwa se bagera ku basirikare biwe indani. Aya ni amakuru akomeye kugenda tugeraho. None rero yamaze kumenya amakuru yuko izi ngabo zamaze gusatira ngo kumanuka. Arashinja abari bayoboye urugamba ejo ku munsi w'ejo muri Kiriba na Kawezi ngo kuba baba bagambanye ngo bakaba batumye ngo kano gace ka Kiriba kose gafatwa. Bivuze ngo umukomanda wari uyoboye urugamba rwa Kiriba ari mu mazi abira hahandi bashaka kumutumiza ahangaha mu mujyi wa Bujumbura, bakaba bamuta muri yombi cyangwa se nawe akicwa nk'abandi bose. Umugabo bibutse ko umuntu wese uri gutsindwa urugamba ndetse urumva ko kugeza kose ari kubijyanisha ni Kinshasa. Amakuru avuga ko nyuma y'iki Kinshasa aba generali bose bari gukekwa ko ngo bari gutanga ibi bice, harimo Goma, harimo Bunagana, harimo na Bukavu ndetse n'ibindi bice bari gufungwa. Rero Neva nawe yahise akaraga ubwenge yumva kuko byasa kose ntago yumvisha ukuntu ngizi ngabo zawa zaracunze zaravuye Kamanyora zikava Plaine de Rusizi zikava Sange zikava Gatogota zikava Kaziba zikagera Runingu bakazikura Runingu bakazigeza Kiriba bakaba kuzifatana na Kawezi ngo ntaga byumva. Aravuga ko umugabo bitara Disirasi agomba kujya gusobanura kuko mubiba mubyibuka mu minsi imiki itambutse umugabo ra Disirasi yabonye rukaze ahamagara umugabo bita nimbari uriya mu koloneli bahitanye hari muri Gatogota aramuhamagara abari wagira igitambo bamubaje ati kuki noneho uyu mu koloneli yishwe uhavuye kubera iki kandi ko bigaragara ko ari muzima. Uyu mugabo wa DSRC biravuga ko ashobora kuba agiye guhamagarwa ndetse ngajye gusobanura impamvu ibi bice biri gufatwa ko nawe yabari kugira mu ruhare akaba ari korana na mama 23 ku rugamba. Ibintu rero byahindutse ku mpande zose ntago umusirikare n'umwe wakiri kwizera kuko ngo ntago bari kwiyumvisha ukuntu umutwe nyeshyamba waba uri gufata bino bice byihuse ndetse ugaragara nkaho urimo kugenda ubasubiza inyuma ku buryo bukomeye cyane. Amakuru rero avuga ko aba bagabo baba bari gutanga ngo ibi bice ku bushake. Ayo ni amakuru akomeje kugenda atugeraho muri rusange. Ese ibi biraza kuba ari bihagaze gute? Ibi turaza kuba tubyita ibiki muri rusange k'ibintu byamaze kuba biba ibindi kuri tere y'imirwano. Nyaboneka rero abatabara mutabare kuko ibintu byakomeye. Rero operation ziri kuba mu gihe Uvira harimo ingabo nyinshi mu gihe izindi ziri kuregwa gufata abagore ku ngufu kugurisha imbunda. Hari abasirikare barangaha bari muri gereza batangiye kuburanishwa uyu munsi bazira kugurisha intwaro bafite. Aba bavuga ko ngo bari bishwe n'inzara ngo kandi ko babonaga n'umuntu ntacyo bari kuzikoresha. Bamwe barabyemera abandi akabihakana ariko ngo inzara ari bamere nabi ikindi ngo ntandi mahitamo bari bafite. Aha niko bimeze n'abajya ku 12 bose bari gushinjwa kugurisha intwaro zabo muri rusange. Hanyuma tukabangarira mu byukuri nkuko twababwiye urugamba rukaba rukomeje kuba imberenge intwaro ziremereye cyane nizo ziri kwatakwa anga muri Kawezi. Bivuze ngo Kawezi bayinjiye, bivuze ngo bavuye Kiriba binjiye Kawezi. Mu masaha yacu ya kare twabwiraga ko imirwano yabaye muri Kawezi embe turakoze rege plus strategique igasubira inyuma muri Kiriba, ariko tuvugana rero Kawezi uniri kubera imirwano ijya birometero byagabanutse byavuye ku birometero 17 byagiye ku birometero hafi nka 12 gutya wita widombora mu mujyi wa Uvira rwagati. Mumva rero ko umujyi wa Uvira urageramiwe iyi misozi yose kandi ikikije Uvira. Amakuru atubwira ko umutwe nyeshyamba ngo uyirimo ingabo za leta Kinshasa cyangwa se ingabo za FDNB nazo zarwanye ntako zitagize zirimo kurwana umukukuzo. Nongeye mbisubiremo ngo zirimo kurwana umukukuzo. Hanyuma tuvuye aha rero kuko ntago tuvugaho byinshi kuko cyo dutegereje ni tombi ya Uvira
yaba ijoro, kuko Neva niyo mpamvu ahamagaye ingabo nyinshi ati mumanuke, ati mfite amakuru y'uko umujyi wawe, kandi narababwiye ngo umujyi wawe uzafatwa ari nijoro pe, narababwiye ngo umujyi wawe uzafatwa ari nijoro, kuko abaturage mbibutse ko ababimenye abanyamurenge bavuye Ruramba bahunga bagahungira Uvira, ndetse n'abandi amakuru dufite muhamagara abantu b'Irusizi Kamembe na za Bugarama barabibabwira, barimo baragenda bakira impunzi ziri kuva muri biriya bice, zamaze kumenya ibigiye kuhakorerwa, nongere bisubiremo, izi ni zamaze kumenya ibigiye gukorerwa hariya hantu. Ngayo nguko rero nuko bimeze 5 kwa 5. Twihuse cyane rero amakuru atubwira iki? Twihuse cyane nta kintu kidasanzwe amakuru arimo kugenda aratubwira ko rero urugamba urumva ko abaturage ni bari kuva Uvira bahungira Kamembe, abandi bari kuva Rurambo umuzarendo ararwana Rurambo na kara gace bita ngo ni Rurambo ndimo reka tuvugira ibintu biteguye, ntago tuye dutoroza. Ni Rurambo na Masango. Iyi Rurambo na Masango rero habaye urugamba rudasanzwe, aho wazarendo zarwanya ku rwego gukomeye cyane n'umutwe nyeshyamba, ariko ubwo zikaba zahigaga abaturage bavamo bariruka, nk'abahungira Uvira, abandi bageza hafizi, abahungeza Uvira basanga nta kintu kirimo, na wundi guhungira urwaho mu Kigunda, batubwira ko abandi bari gufata inkerera mu cyamo bagasimbuka bakajya za Kamembe, nango guhungira Bujumbura ni mission impossible. Bibutse ko urugamba rw'uyu munsi rwa Uvira rwagwemo abacancuro bageze kuri 4, abandi umunsi w'ejo hagwemo 8, ubwo numva ko 10 na bangahe bakomeje kwagwa ari benshi. Ntumba z'abazarendo uko bangana, amakuru akatubwira ko umuzarendo Uvira na Warungu ngo muri ngoma yahamagaye uyobora, arababwira ati miliyoni y'idolari murayirya cyangwa ni bimwe byanyu, murayirya mukore wizidoro, muve kuri front line, musige ingabo z'u Burundi mwicecekere mwiturize. Amakuru avuga ko ngo nyamara ngo umuntu waruyoboye nyine, nabonye mwabyanditse muri comment, ariko ni amakuru nyine dufite, ariko amakuru avuga ko ewana ngo umuntu uri hariye nawe yavuze ati muyazane tuyarye, yababwiye ati ayo ntago twayasiga, never, atayo nituyasiga muyazane tuyashyire mu yandi, turi urugamba turureke. Erega abagabo n'ubundi barwana nta kintu kidasanzwe barwanira kwishyira kwizana, barwanira inda yabo. Abazarendo n'abamotari bumva ko byanze bazibibuye, n'abari abajura, n'abatari bagiraga akazi, n'abasivile batigeze batozwa urugamba. Rero kumubwira ngo uramukubita ifaranga ako kanya ahita rekura. Rero ntabwo nje gukonfirima, ariko mu makuru yiri wa cyaracyara yabazwa ko ngo wiri ngoma yaba yahawe miliyoni y'idolari, akakomvenka nk'umuntu uzi kuvuga umukuru w'abazarendo bari Uvira na Warungu, ngakabaha ifaranga bakava ku rugamba. Ayo ni makuru dufite, sinayasinyaho ngo mbyemeze, ariko byavuzwe. Kwihuse rero, indege za drone muri kano kanya ziri kurasa ku buryo budasanzwe mu bice bya Zanzibar, Shabunda cyane cyane, ngo Shabunda ngo ntago umutwe we M23 bawushakamo. Niyo mpamvu bamanuye drone ku rwego rukomeye cyane, bari kurasa niyo nka ya M23, ngo ikirenge ku kirenge ngahituruka bashyiraho umuriro, ndetse ngimbere n'inyuma bari kwirasira Nzibira, bakayirasira Kanyora bakoresheje drone. Muri uyu mugoroba Minembwe bayigize icura burindi kubera drone, bari kubarasa ku buryo budasanzwe. Shabunda nguko nababwiye, umutwe nyeshyamba nawo uri kugenda upusa ushaka kuyifata, ariko bikaba bikomeje kuba iby'ubusa. Iyi Shabunda harimo ingabo z'u Burundi, FDNB, harimo wazarendo na FDLR, bakoze inama iteye ubwoba. Amakuru avuga ko aribo bari guhamagara ati nimudakoresha drone baratumara, ati nimukoreshe drone. Rero drone ngo zikomeje kurasa ku buryo budasanzwe Shabunda hafi ya yose, kuko ngo umutwe nyeshyamba asaga nkaho ushaka kuyifata wayegereye, wayisatiriye cyane ko wafashe mu duce tugera kuri 6. Ibyo nibyo biri kubera Shabunda. Urugamba ko rwiriwe hiriwemo drone, turimo report ya RSS na Majyuru, uko urugamba rwiriwe hiremo drone ku rwego rukomeye cyane. Ngaye ngo rero ungere mubwire ngo ngaye nguko nuko rero urugamba rwestaye, nuko urugamba ruhagaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twihuse cyane rero, twese tukavanga numva nyine numva turi muri report ya RSS na Majyuru him, kandi uko nabasezeranyije turimo kubita twahuranya. Noneho kuba ko dufite amakuru menshi ko nsimbuka, reka mbanze nkubitire iyi nkuru. Mama 23 na FDLR ngo imirwano ikomeye cyane ikaze iri kurundi rwego. Umutwe wa M23 n'imitwe ya FDLR na wazarendo
ikorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi 2 barwanira mu gace ka Kahumiro gaherereye muri pariki ya Virunga. Amakuru avuga ko imirwano ikaze ikomeje gusakiranya izi mpande zombi yatangiye kuwa gatandatu tariki ya 20 Kanama. Bivuga ko kandi M23 iyobowe na General Sultan Makenga ariyo yatangije ibitero muri kiriya gace mu rwego rwo kurandura FDLR isanzwe ikabarizwamo. Mu mirwano yabaye ku itariki kuwa 4 ku itariki ya 21 ubwo ni ku munsi w'ejo, Kanama yumvikanyemo urusaku rw'imbunda ziremereye nizoroheje. Ibyaciye igikuba mu baturage basanzwe bakorera ubuhinzi hafi ya kariya gace. Radio Okapi y'umuryango abibumenye ivuga ko hari abaturage bo muri sheferi ya Bwito baba bamaze kugwa muri iriya mirwano, mu gihe kandi abandi bahunze bakirukanka cyane bagata ingo zabo berekeza mu gace ka Kibirizi. M23 na FDLR baheruka kurwanira hafi ya pariki ya Virunga mu kwezi gushize mu mirwano yasize uriya mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ushinzwe ngo uri gushinjwa kwica abaturage bari hafi y'140 na 320. Nubwo kandi uwo mutwe kandi wo ubihakana ugahakana ibyo birego uri kuregwa na Human Rights Watch. Ibyo ngibyo ni ibintu nyine biri kugumya kugenda bivugwa hirya no hino. Hanyuma cyane simbuke nkubitire ahangaha yewe muri Warikare mw'abantu mwe, ubwo ndavuga sheferi ya niga ni karagace mw'abantu mwe kaba imirwano karundura nakoreka ndeke kwirwa bijya mu bintu byinshi. Ni Gasheberi, iyi Gasheberi anga muri tetwera Warikare habaye urugamba ruca icyo twakita amazimwe. Urugamba rwabaye muri Gasheberi rwaciye amazimwe ku buryo mw'abantu iza ikibati yabayemo umuriro ahanga mu birindiro bya M23. Iyi Macumbi yabayemo umuriro na gasozi karikari cyane nabagiye masacu ya kare kafashe icyo twita FDLR na Wazalendo baragundagwana na FDLR baragwana n'umutwe nyemana wa M23 ngo bagiye kiragera imbunda bashyira hasi batajya gukoresha ibyuma. Wananga imirambo niyo yuzuye aho ngaho pe. Impamvu babwira ngo amahane yashize cyangwa se ngo byashize ivuga nuko abantu bamaze kuhaga ukuntu bangana ntibasanzwe. Imodoka zatunze ngo kubera wahuzura ngo zarushye ngo FDLR zirukanse nongere mbabwire ngo zirukanse. Twihuse rero lakini kidasanzwe amakuru aratubwira urwego rudasanzwe amakuru akomeze kugenda agera cyangwa se atubwira ku buryo budasanzwe aho urugamba rwakomeje kuba urugamba, ndetse nongere basubiremo ngo aho urugamba rwakomeje kuba urugamba. Kibati ibirindiro byabaye ibirindiro, Macumbi nuko, Mungazi nuko, Ngenge nuko. Teritwari ya Warikare ishobora kuza kuvamo isaha iyo ariyo yose ngayo nguko. Mu makuru kandi reka nongere babwire ko ubuduvugana umutwe nyeshyamba wa 23 wamaze kohereza intumwa ziyonyine 2 idoha. Ndacamo yose nko nababwiye ntago agomba kuncika. Umutwe wa M23 watangaje ko intumwa 2 zonyine arizo uheruka kohereza idoha aho kuganira na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa 19 Kanama nibwo uyu mutwe na Kinshasa basubukuye ibiganiro bamaze igihe baganirana cyangwa se bagirana nyuma yo gusinyana amahame y'ibanze aganisha guhagarika intambara yashyizweho umukono kuwa 19 Nyakanga 2025. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwe kuri wa gatanu yabwiye itangazamakuru ko intumwa 2 zoherejwe idoha zagiye kuganira ku bijyanye n'agahenge ndetse no kurekura imfungwa gusa. Yagize ati twohereje itsinda ry'intumwa idoha ariko turagira ngo twerekane ko abaduhagarariye uko ari 2 umuryango wacu wabashinze gusa kuganira ku masezerano yo guhagarika imirwano no kurekura imfungwa. Yunzemo ati ntabwo bahawe manda yo kuganira ku mushinga w'amasezerano y'amahoro watanzwe n'abahuza twemeza ko wakozwe na guverinoma ya Kongo. Bisimwe yashimangiye ko mu gihe agahenge kazaba kabonetse ndetse leta ya Kongo ikaba yamaze kurekura imfungwa 700 za M23 ifite, ariko ubwo izindi ngingo zizaganirwaho izo mfungwa zo ntazihari. Ni ibintu mwamwe muzi. Hanyuma ariko kandi Joseph Kabila Kabanga kabamaze gusabirwa igihano cy'urupfu kabaye nkawe
umugabo bita Joseph Kabila Kabange yamaze gusabirwa igihano cy'urupfu. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabiye Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'igihugu gukatirwa igihano cy'urupfu kubera ibyaha aregwa. Kabila wayoboye Kongo hagati ya 2001 ndetse na 2019 aregwa ibyaha birimo kugambanira igihugu ndetse n'ibyaha by'intambara. N'ibyaha byarezwe nyuma yuko muri Gicurasi uyu mwaka yatangazaga ko agiye kuva mu buhungiro yari muri Afurika y'Epfo akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi inshuro nyinshi bwari bwarakunze gushinja Kabila kuba umuterankunga w'uyu mutwe. Mu iburanisha rero ryabaye ku munsi w'ejo mu by'ukuri umushinjacyaha mukuru w'urukiko rwa gisirikare yarondoye ibyaha bikomeye birimo ubwicanyi bwakorewe abasivile, gufata ku ngufu, kuvana abantu mu byabo mu mbaraga n'ibindi, ndetse byakozwe na M23. Agaragaza Kabila nk'umugomba kubibazwa kubera isano riri hagati ye n'uriya mutwe ndetse n'amagambo yo kurengera yagiye awutangazaho. Yavuze ko kandi mu biganiro Joseph Kabila ariwe uri inyuma y'ibyaha Kabila yagiye akora. Usibye igihano cy'urupfu Kabila yasabiwe, ubushinjacyaha bwanamusabiye imyaka 20 y'igifungo n'indi 15 yo gukora imirimo y'agahato ku byaha birimo kwemera iterabwoba n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi. Bwasabye kandi abacamanza gutegeka ko imitungo ye yose ifatirwa, kumutegeka kwishyura amagarama y'urubanza, gutegeka gufungwa no guhita atabwa muri yombi. Ni Kabila kuva urubanza rwe atarigeze na rimwe arwitabira, ndetse abantu hafi ye bakunze kugaragaza ko bifite impamvu za politike ndetse ko ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi bwabimushizeho. Ngaho ngoko rero ibintu byakaze. Anje ndayabaha Kabila asaba igihano cy'urupfu. Nkawe kabaye. Dusimbukire kuri Moise Katumbi yanze kuripfana nawe. Aravuga ati ngiye gute muvuga ngo ngiye nasabye Kigali. Makuru yari menshi nuko amasaha dufashe. Umunyapolitiki Moise Katumbi Chapwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yandikiye komite ishinzwe ibihano mu kanama Karoni gashinzwe umuryango w'abibumbye yamagana ibirego uwo muryango wamushinje byo kuvugana n'u Rwanda ngo yinjire mu mutwe wa M23. Mu mezi make ashize impuguke za Loni muri Kongo zasohoye raporo yazo zavuze ko Katumbi, Joseph Kabila na John Numbi bari bamaze igihe bavugana bihoraho na AFC/M23 cyo kimwe n'ubutegetsi bwa Kigali na Kampala ngo binjire muri uriya mutwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Assemblée pour la République rya Katumbi, Dieudonné Bolongetenge, mu ibaruwa yandikiye Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Kongo Jacquemin Shaban, yavuze ko uriya munyapolitike atigeze yinjira muri AFC/M23. Yagize ati ibirego byasakaye ku mbuga nkoranyambaga mu itangiriro za Nyakanga 2025 bivuze ko perezida w'ishyaka ryacu ku rwego rw'igihugu wavuzwe mu izina ko yaba yaravuganye na Bwana Nanga cyo kimwe n'ubutegetsi bwa Kigali na Kampala, ndetse no kuba ibaruwa yo kubyamagana ya perezida wacu yarandikiwe umuryango w'abibumbye birerekana neza ko umuyobozi wacu atigeze ahuza na M23. Bolongetenge yavuze ko kuwa 6 Nyakanga 2025 aribwo Katumbi yandikiye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri Loni yamagana byo mpuguke z'umuryango zamutangajeho, anasaba ko zabikosora. Ishyaka rya Katumbi ryagaragaje ko nkuko yigeze kubyandika ku rubuga rwa X amaze imyaka myinshi agaragaza ko RDC itazubakwa n'intwaro cyangwa imvururu, ko ahubwo izubakwa n'ibiganiro. Nguko rero uyu mugabo avuga ati reka ngewe reka nsoreze amakuru yacu. Rero u Rwanda narwo rwateye utwatsi raporo ushinjwa mu by'ukuri ishinjwa RDF na M23 rero mu by'ukuri ngo kwica bari abantu bagera ngo kuri 140. Guverinoma y'u Rwanda kuri wa gatanu yateye utwatsi raporo y'umuryango w'Human Rights Watch ishinjwa z'u Rwanda gufatanya n'umutwe wa M23 kwica abaturage bagera ku 100 muri Binza muri Tetwara Rucuro. Human Rights Watch kandi muri raporo yasohoye kwa gatatu yashinje M23
igenzurwa ngo n'u Rwanda kwica abasivile nibura 140 biganjemo abahutu mu kwezi gushize, ndetse ko ngo bashinzwe ngo abishwe bashobora kuba barenga uwo mubare. Uyu muryango kandi uvuga ko ubwo bwicanyi bwo muri Kivunge bwabereye mu byaro nibura 14 byo muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuro hafi ya parike ya Virunga. Ngayo nguko uvuga ko kandi bavuganye n'ababibonye bakawuhamiriza ko abagabo biciwe mu mirima, naho abagore benshi n'abana bakaba barashorewemo bakajyanwa ngo ku mugezi bakahicirwa. Ibiro byose ni ibinyoma mu by'ukuri bikomeje guhimbwa n'aba bagabo. Ubwo rero andi makuru reka tuzagaruka ku munsi w'ejo, ari rero yari amakuru twabateguriye. Reka mbashimire cyane mwakoze, amakuru tunagaruka. Bye bye.